Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Inshuti bakunzi ba radiyo u Rwanda, turabasuhuje. Mugire umunsi mwiza. Turi ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2019, tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri aya manywa. Muri kumwe na Shaste Gahunde kuri mikro ya radiyo u Rwanda. Radiyo u Rwanda nk'uko mwabyumvise mu kirango, ni radiyo ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Hari abantu benshi cyane bamaze iminsi banyohereje ubutumwa bavuga bati iyo guverinoma turafite ibibazo byinshi byo kubabaza kuri guverinoma yanyu yo mu Rwanda, muratubwire. Ndagira ngo nzabategurira ikiganiro cyihariye kugira ngo turebere hamwe ibyerekeranye na guverinoma y'u Rwanda, hanyuma mubaze ibibazo mubisubizwe, munamenye imikorere yayo, munamenye n'imigabo n'imigambi, kugira ngo mubashe nyine gutanga n'umusanzu wanyu nyine kugira ngo iyi guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ibashe kugera mu gihugu, ndetse ibikore ibyo mwifuza, ibakorere ugushaka kwanyu, kuko guverinoma ubundi igomba kuberaho abaturage, ubutegetsi bw'abaturage, ubutegetsi bukorera rubanda, bushyirwaho na rubanda, ubutegetsi nyine bita demokarasi. Muri aka kanya rero ndagira ngo tuganire ku nkuru kubijyanye cyane cyane n'amakuru avugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu ngira ngo mumaze iminsi mubikurikirana, urukiko rwamaze kwemeza yuko Felix Tshisekedi ariwe perezida watowe. Kugeza ubu ngubu nyine akaba ariko bimeze. Hanyuma mwabonye ko umuryango w'ubumwe bwa Afurika wari watangaje itangazo uvuga ko wateguye abaperezida 5 bagomba kujya muri Kongo ngo kurebera hamwe ifite uruhare muri politiki bose ngo barebere hamwe. Cyakora bamaze kumva ko hatangajwe uwatsinze amatora ariwe Felix Tshisekedi, bavuga ko iyo gahunda itakibayeho. Biravugwaho byinshi cyane hirya no hino, baravuga bati yari amanyanga ya Paul Kagame, cyane cyane ko uhereye no kuri Secretary General wa Nations Unies w'umuryango w'abibumbye yaravuze ati ntabwo ntekereza ko kira cyemezo cyafatiwe Addis Abeba cyo kuvuga ngo urukiko rube ruretse gutangaza ibyavuye mu matora ngo hanyuma habanze hagiyeho iyo komisiyo ya Union Africaine. Ati ntabwo nemeza ko mu by'ukuri ari position cyangwa se ari icyemezo cyafashwe mu rwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Ati cyane cyane ko bigaragara ko ari abaperezida bake cyane batumiwe nyine na Paul Kagame. Twabibutsa ko nyine hari hatumiwe abaperezida 16 gusa. Hanyuma rero akaba ati umunyamabanga mukuru nyine w'umuryango w'abibumbye akaba ati abantu 16 ntabwo bafata icyemezo ngo cyitirirwe umuryango w'ubumwe bwa Afurika wose. Nguko rero bigo rero bamaze kubona ko abo mu muryango w'ubumwe bwa Afurika bari bayobowe na Paul Kagame bamaze kubona ko Felix Tshisekedi yatangaje ko ari perezida, bahagarika urugendo rwabo bari bafite muri Kongo. Hanyuma rero twamenyesha ko ejo hashize ku itariki 20 habaye inama idasanzwe, inama y'abagize ruriya runani rw'abashyigikiye Martin Fayulu. Iyo nama ikaba yarabereye muri Nord Kivu, ikaba yaravugaga ko iyo yemera Martin Fayulu nka perezida watowe, ndetse ikaba inamusaba ko yaza igoma, yaza muri Nord Kivu, muri Kivu y'amajyaruguru, akarahirira nka perezida wabo witorewe. Ibyo rero abantu benshi bakaba batangiye kubibonamo ko noneho byanze bikunze hashobora kuboneka intambara idasanzwe muri kariya karere. Ubu tubibabwira uyu munsi hakaba habaye imirwano idasanzwe, imirwano ikomeye yatangiye muri kino gitondo, muri iki gitondo cyo ku 21 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2019. Iyo mirwano ikaba yabereye mu karere ka Beni. Ikaba ari imirwano ikomeye yahanganyishije ingabo n'ingabo bavuga ko bo baratekereza ko yari ADF twabwira ko ari wa mutwe w'ingabo w'inyeshyamba bavuga ko zituruka muri Uganda. Izi ngabo rero zikaba zazongeye kugaba ibitero nyine
ku ngabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Iyi mirwano ikaba yatangiye saa 11 y'igice ikageza nungu muri aka kanya tuvugana, imirwano ikaba igikomeje. Umuvugizi w'ingabo muri ako karere yavuze ko rwose nta shiti babifiteho, ko bazi ko ari izo ngabo za ADF, kuko ibyo birindiro ngo birakomeye. Ni ibirindiro bari barabavanyemo hashize umwaka, bari barabavanyemo umwaka ushize. Bakaba bavuga ati rero twari twiteze ko bazagaruka, kubera ko ibi ni ibirindiro biri très stratégique mu rwego rwa gisirikare. Ati kugeza ubu ngubu turacyarwana, ariko ndagira ngo mbabwire ko ari imirwano itoroshye. Ati ni imirwano ikomeye. Abakurikiranira rero hafi amakuru yo mu karere batekereza ko n'ubundi kari akarere gashobora gutangiramo elite cyangwa se resistance ya Martin Fayulu, mu gihe batekereza ko Martin Fayulu mu gihe atemera koko ubutegetsi bwa Etienne Tshisekedi, bwa Felix Tshisekedi, ashobora kugigoma hanyuma akarahira nk'umuntu nyine nawe wa perezida watowe, bityo Kongo ikabigize guverinoma ebyiri. Noneho agafata igice kimwegereho n'abaturage baba bamufasha, hanyuma indi ntambara ikongera kurota indi ntambara ya muri Kongo. Ibi bikagaragara ko ishobora kuzaba intambara ikomeye cyane. Mu gihe yabibaye ishobora kuzaba intambara ikomeye cyane, kuko hari ibihugu bimwe na bimwe byamaze deja kujya kwerekana ko bishyigikiye perezida watangajwe ko yatowe ariwe Felix Tshisekedi. Aha twavugamo nk'igihugu cya Afurika y'Epfo, twavugamo nk'igihugu cya Tanzania, kandi ni ibihugu by'ibigugu buriya bifite imbaraga muri kariya karere, muri politiki y'igihugu ya kariya karere k'ibiyaga bigari. Twakongeraho kandi ko igihugu cya Namibia nacyo muri kino gihe kiyoboye umuryango wa SADC nacyo cyamaze kwerekana ko gishyigikiye umuperezida watowe. Hari n'abandi batarabishyira ahagaragara, ariko bavuga bati ubwo Kongo amatora yarabaye akaba yavuyemo nta midugararo ibaye, byari bikwiye ko abanyekongo noneho barebera hamwe uburyo kibakomeza bakaba bakubaka igihugu. Noneho ibindi bibazo bisigaye byo kuba ngo Kabila bazagenda bamwigizayo gahoro gahoro, bakaba bareba uburyo babikora, ariko hatongeye kuba indi ntambara. Kuko mu gihe haramutse habaye intambara, izaba intambara ikaze cyane, kubera ko bigaragara ko ibihugu byinshi bizayijyamo, ndetse ibihugu bikomeye, igihugu cyakoronije Kongo aricyo cy'Ububirigi, gikomeje cyo kutishimira ko Felix Tshisekedi yaba yageze ku butegetsi. Akaba ariyo mpamvu ubona gikomeza nk'igenda cyenyegeza inzangano hagati y'abakongomani, kugira ngo byanze bikunze barwane. Hanyuma rero nacyo kibona uko gikomeza kwinjira muri ako kavuyo, gikomeze kwiba imitungo ya Kongo. Nta nubwo aricyo cyonyine, kuko n'ibihugu byose by'amahanga buriya Kongo bayihanzeho amaso kugira ngo bakomeze bapiye imitungo yayo. Ayo rero amakuru ari kuvuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kanya turagaruka nyine tubabwira n'ibijyanye n'ibiri kuvugwa mu gihugu by'u Burundi naho mu kanya. Iyi ni radiyo u Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Hanyuma rero tugarutse kandi tureka tuvuge ku byerekeranye n'amakuru avuga mu Burundi. Mu Burundi twabamenyesha ko perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza ariwe wabaye wa mbere mu baperezida bahaye message de félicitation cyangwa se ubutumwa bw'ishimwe babuhaye uriya mugabo Felix Tshisekedi Chilombo umaze gutangazwa ko ari watsinze amatora muri Kongo. Nyuma y'ubutumwa bwa Pierre Nkurunziza haje kuzaho n'abandi baperezida, harimo perezida wa Tanzania ndetse na perezida wa Kenya, hanyuma na perezida wa Afurika y'Epfo. Ariko nyine twabamenyesha ko u Burundi ari bwo bwafashe iya mbere mu butumwa rero bwa Pierre Nkurunziza. Yishimiye ko Kongo yabashije gukora amatora hatabayemo kwivanga kw'abanyamahanga, hatabayemo kwivanga kw'ibindi bihugu nyine bifite inyungu muri kariya karere, ariko atari inyungu z'abaturage.
ubwo butumwa rero bwa nkuru nziza nyine bunashimira perezida Kabila uburyo yabashije kuyobora ibikorwa byose akemera ko amatora abaho mu mutuzo nta mwiryane nta no kwivanga kw'amahanga. Tugikomereje mu Burundi rero haravugwa ubungubu harimo haravugwa icyo bita forte mobilisation, ni ukuvuga gukangurira abantu cyane cyane bari mu Burundi cyangwa se abatuye muri diaspora, ni ukuvuga abarundi batuye ku isi yose, babakangurira kwitabira urubanza ruzaba ruteganyijwe kubera i Beni mu Bufaransa, urubanza leta y'u Burundi yarezemo televiziyo y'Ubufaransa yitwa France 3 France cyangwa se France gatatu, ni televiziyo y'Ubufaransa hamwe n'uwitwa Bernard Maingain n'uwitwa Gakunzi David we akaba ari n'umurundi, Bernard Maingain akaba we ari umubiri. Aba bantu batatu ari France 3, Bernard Maingain na David Gakunzi baregwa kuba baratangaje amakuru y'ibinyoma yaragamije gusebya u Burundi. Muti amakuru rero yarateye mu gihe habagaho imvururu muri mu Burundi zabashatse guhirika ubutegetsi bakoresheje kuri Leta mu mwaka wa 2015. Icyo gikorwa kimaze kuburizwamo hakurikiyeho ibikorwa by'urugomo byagiye bihitana abanyagihugu, ndetse ibyinshi bikaba byari ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Rwanda nk'uko byaje kugaragara. Nyuma yaho ariko hari n'iyindi kampanye yabayeho. Kampanye ni ukuvuga ni nka gahunda yo kwerekana Uburundi nk'igihugu kibi cyane, igihugu nta kigenda ko, ndetse naho murabyibuka ko bavuze ko hagiye kuba jenoside mu Burundi. Hanyuma iyi televiziyo rero yo mu Bufaransa, televiziyo France 3, yo yerekanye amashusho, amavideo cyangwa se ibyo bita amasanamu mu Kirundi, amasanamu yerekana abantu bica abandi cyangwa se abantu bicwa nabi. Hanyuma iyo televiziyo ivuga ko ayo mafoto yafatiwe mu Burundi, ko abo bica abantu ari urubyiruko rw'ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi, CNDD-FDD, urubyiruko rwitwa imbonerakure. Nyuma yaho rero Uburundi bakimara kubona iyo televiziyo yo yumvikanye ku mahanga hose, amahanga yose, ndetse icyo gihe uwitwa Bernard Maingain niwe wabidefandaga avuga ko rwose ayo mashusho ariyo ye nyayo. Ariko ubushakashatsi bwaje gukorwa hakoreshejwe nyine ikoranabuhanga ryo gukora analyse, baje gusanga ayo mashusho atari ayo mu Rwanda, atari ayo mu Burundi, atari ayo muri kariya karere k'ibiyaga bigari. Ibigaragazwa nuko ndetse abayarimo uretse kuba nyine bigaragara ko ari Abanyafurika, ariko ntabwo bavuga ururimi ruvugwa muri kariya karere. Indimi zivugwa muri kariya karere zirazwi, ni Igifaransa kuri bakeya, hari Icyongereza ku bandi, hari Igiswahili, Ikirundi n'Ikinyarwanda. Kuvuga rero ko haba harabonetse imbonerakure mu Burundi ariko zivuga ururimi rw'Igihausa. Ururimi rw'Igihausa ni ururimi rugaragara muri Afurika y'Uburengerazuba, muri kariya karere, muri za Nigeria na za Cameroon ngira ngo. Hanyuma rero kandi muzi ko hariya muri kariya karere hari ibibazo by'umutekano, hari ibibazo by'ingabo by'imitwe yitwaje intwaro ya Boko Haram ihora yica abantu, inatoteza abaturage ndetse n'abene igihugu muri rusange. Ibyo rero ayo mafoto ne bagiye barafata kugira ngo bakomeze kwerekana ko Uburundi ari igihugu ngo hari kuba jenoside, ndetse ko bari gutoteza abaturage. Bafata ayo mashusho abayo bitabira ayo bifashisha kugira ngo nyine baryoshye iyo nkuru, cyangwa sinzi twavuga ko ari inkuru yo kuryoshya inkuru, kuko inkuru y'ubwicanyi bundi ntabwo iryoha, ariko ari kugira ngo bakomeze bakaze gire uwo mujinya no kwereka isi yose ko Uburundi nta kigenda. Urwo rubanza rero rukaba ruteganyijwe nyine kuba ku itariki 24 n'itariki 25 z'uku kwezi kwa mbere umwaka wa 2019, rukaba ruzabera i Paris. Ubu rero abarundi nyine bakomeje kwisuganya no kwegera no guhamagara abantu benshi cyane bati muzaze mu rwitabire, hanyuma twereka amahanga ko hari abantu batatwifuriza ineza, batifuriza Uburundi ineza, bakifashisha amashusho, biteguye no kuba bakorera ibishoboka byose kugira ngo nyine batugaragaze nabi ariko bo bagere ku ntego zabo. Ibi rero uru rubanza nyine rukaba ruzitabirwa n'abantu benshi, kugira ngo babwire ko nyine mbibutse ko ruzahuza nyine leta y'u Burundi yatanze ikirego i Paris mu Bufaransa mu rukiko muri tribunal de grande instance de Paris. Noneho rero rukazahuza mu by'ukuri abo ngabo leta y'u Burundi n'aba bagabo Bernard Maingain hamwe na Gakunzi David we akaba
ari n'umurundi. Tuvuye mu Burundi reka tuzamukire mu Rwanda gatoya, aho mu Rwanda urebye inkuru ikomeje kuvugwa ni amarushanwa ya Miss Rwanda 2019, amarushanwa mu by'ukuri asa n'ayahuruje imbaga kuko kurusha indi myaka yose yari ishize. Kugira ngo mbabwire ko irushanwa ya Miss Rwanda ribaze hafi imyaka 8, yari maze imyaka 8 riba, ariko ntabwo ari n'ubwa mbere bigaragaye ko rikurikirwa n'abantu benshi cyane. Ubu rero hakaba abakobwa bazatoranwamo uzafata iryo kamba nyine bari mu cyo bita boot camp, ni ukuba mu mwiherero aho bibatozwa bimwe na bimwe mu bijyanye n'imirimo uhagarariye igihugu uwo bita Miss cyangwa se nyampinga w'u Rwanda, ibyo imirimo agomba gukora, imyitwarire agomba kugira, uburyo agomba kuvuga, kugira ngo nyine ahuze bya bintu uko ari ibintu bitatu bigenderwaho, akaba ari ubwiza, umuco n'ubwenge. Awukorera abari 20 amategeko abategura iryo rushanwa bagenderaho, nuko guhereje ku tariki 20 z'ukwezi kwa mbere batangiye kugenda bakuramo umukobwa umwe buri munsi bazagenda bakuramo umukobwa umwe. Ku mugoroba washize hakaba haraye hatashye uwitwa Joari akaba ari we wari ufite nimero 16, akaba yagiye yatashye. Muti rero bikorwa bite kugira ngo umukobwa atahe? Kugira ngo umukobwa umwe avemo, bagendera ku icyambere, bagendera ku bibazo bababaza ibibazo bitandukanye biri muri domaine zitandukanye. Hanyuma rero bamara kubibabaza bakareba bo 13 batsinze neza, abo ngabo bahita batambuka imediatoma. Hanyuma hari abandi 5 nabo batambuka batiriwe bagendera no kuri ibyo by'ibibazo. Ni 5 ba mbere baba batowe n'abaturage. Muri 5 ba mbere rero bari batowe n'abaturage, nabo bahita batambuka, ubwo bakaba baye 18. Hanyuma hakaboneka rero n'undi umwe bagenzi be bihitiramo, ni ukuvuga ngo bagenzi be baricara bagahitamo muri 2 ba nyuma bari bagiye kugenda, bagahitamo umwe. Hanyuma rero usigaye agafata utwe agataha igwabi. Ikigaragara nuko aba bakobwa bose bafite determination yo kujya batwarira ikamba. Icyakora ibyo abaturage bo bagaragaza bigaragariye mu matora ndetse n'ibivugwa hirya no hino, nuko usanga ahantu hose public yuzuyemo ko bashaka MWISENEZA Josiane, twamenyesha ko ahagarara intara y'uburengerazuba, akaba yaramenyekanye cyane kubera ko niwe mukobwa urebye waturutse mu giturage akaza kwitabira irushanwa. Abantu rero bakaba baratangajwe cyane n'ubwitange yagize ndetse no kwitinyuka, akafata iya mbere akagenda nawe akajya guhatana, cyane ko agaragara ko ubwenge arabufite, ubwiza arabufite, umuco wo ntiwareba. MWISENEZA abantu bakomeje kuba bati ahubwo ni mumuhe iri kamba n'ubundi abandi wenda mu bashakemo uzamwungiriza. Ngaho rero dukomereje aho ngaho kuri iyo nkuru, nuko ubushakashatsi twamaze gukora turimo kurangiza, nuko bigaragara ko umwe mu bahatanira ririya kamba, umwe muri bari abakobwa ubwo hasigaye 19, umwe mu bahatanira ririya kamba yavuze ibinyoma mu gihe yari ari kwisobanura, avuga aho akomoka, inkomoko ye, avuga ibijyanye n'ababyeyi. Ahangaha akaba ari ubushakashatsi twakoze turebera hamwe, dusanga uwo muntu yarabeshye. Mu kanya mu kiganiro cyihariye turi buze kubagezaho kuri uyu mugoroba muraza kubyumva, ndetse tunibaze tuti ese umuntu afite izihe mpamvu yo kuzo kubeshya aho akomoka, kuki umuntu ubeshya inkomoko ye, umuntu umubeshya ku babyeyi be, ese ubwo aragenzwa n'iki? Ese ubwo niki cyatwemeza ko aramutse abonye n'ikamba cyangwa akagira umwanya n'umwe ahabwa atazajya akoresha nyine ibinyoma n'amanyanga kugira ngo agere ku byo ashaka? Ngaho rero reka tubarekere ahangaha, ubwo turabararitse kugira ngo kuri uyu mugoroba muze gukurikirana icyo kiganiro cyo kurebera hamwe uwo mukobwa wabeshye, ndetse tunamusabe gusaba imbabazi ndetse anegure wenda abe yataha, kuko biragaragara ko nyine ashobora kuba afite imigambi itari myiza mu gihe yababonye n'iryo kamba ntago yazarikoresha. Nkuko mukomeze muryoherwe, muri kumwe na Shaste Gahunde kuri mikoro ya Radio U Rwanda, naho kuri uyu mugoroba mwirirweho. Iyi ni Radio U Rwanda, ijwi rya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu Burundi.